Acholi in Lakwed TV kono ala dit ben kid machengjui yubwa meki kweda wakelo botu lokmano wangiu wakwero dakwa menyo iye maleng chidong kinero matini lokwa kama wanwati ye wachaka kid man angini kache wachi idong tie ichi ini tamani ramadwe ya di dua angwen okay dua angwen manyor tian lok ni no do ngoro kato ko kat food pe tien ngata me ati ngon kere kat pe ini be ngoro kat ini be ngoro kat an abi wa ini be ngoro kat ma mete ini yupe pela ka ngoro kat ana bitero ien ka ngoro kat dong tiene yubwa meki kweda anatie oryat me light ray manonge ilacho mafutie isiti megulu dong malupe ki chike ma ana chike kere chala an la dit di ben bot la tiena nyakaman matidi ni ikit ma wiati wan walego matek tutwal we katwere lubang kon la tien nyakaman we kome furu ben mayot we ikit ma nywal ma mege eno nywal bene chiu nywal la tien ma kome yot dak bene katwere eno we timman machero kachate i district unyo iguri ma megwa me city me gulu ikar ma ana kupe kilo loj me oryat man gin gu jolo ki chinge pa duchu kun gi wajo ni irka peti man uberi yu pagamente ni umir kape bieno ki chwari kapime peki bingolo kad gen ben gu wache ni enini kes madak papate tie magien peki ramu weko neni lati nyako ni ubed mapeo ngolo kad so kita hono bieno kere ni bene pa wana ni la tutwal bien pa enta ron bien ni laten ke wan laten wacho shingi me bien ni nyaka mo maramo kono kar no ramo lo keji so piano to wanyo ngo wa wan laten pe kana no bien ki ngama ngo lo pa eno bien kere jala kana na eno ni ngaro mo ron bien nyo gwa bien no ken ti malaj wala no nyo bien ki wa ga ma nyoro ni no Amir ke kwan en piano ke tian la modi wa ma wala ke go ni yonge gen go mi opon marwate ikit me yupu wich we kiri ka ada aduki me pim ma opime pe bi beru ka kare eto no dong wich tie mutere bi jollo kir aduki mo ke ken ikin je mukene ma kipimo mafutpia kicher kit merato remo ayo beru rato kilo pimu bo palatien nyaman rato pressure kidong bene niang yorkom palatien man mafuti ichi iyonge piman kichwalo wai laboratory kama kirar yer remo kachel kipimu tuo mapat wanwa oe laboratory kikwanyo remo kun lutua amiata waj botu nikakanya ye kamando nodong kwa beru tek tutwal bot an chala an la di ben kun legana ono beru tie matek tutwal neluba umero chung chu wek remo palatien nyarman obed la botu jonyo ada wanwa duga ti bot dakta man kun en ono ti do yupe me wacho aduki me pim ma wanwa woro gunu iye so we chak pitua der ma chak ke gine wititu jonyo hepatitis B syphilis so pikwiti tu jonyo kipimo kino bima maraj pe
Pim Maria, syphilis de gino pere. So voice piani hepatitis B be gino pere. Level remu me kokom daga mo yach. Kikero beri ya para chel tani abungwen. Kay nen wanoti ya para chel tani aboro. Mnyel tila ping mana. Kabi jami ya rizame malaria. Rizame malaria wano malaria bepe. Ikar ma eno mia duki me piman ancha la didiben aberu ki yom chwin tutwal kun lega ma mega ano chale wachi uchope. Ikar ma wan warwate ki sisa consulate ma entie la cholo madit I oriat man eno mio tambot lutiana nyera matino magitika wot ite chol pinyman kun choko chwin gini umir gen gu wot gu binati pot luloch me oriat mo ken we gen gu non kony marwate. So young girls who are out there, who are messing up with life, don't think that is the best solution. Don't think that you're lost completely. Some of you are worried and you feel like getting out of the situation, but you don't have a way and you feel like you cannot make it anymore. Look for a responsible person who can advise you. You are always free to come to us at Lightray and also ask for us, our advice. We can talk to you, encourage you and show you the way. You can be great people in future. Don't look at the situation now, but look at the future. You are still young, you still have a long life to live. Protect your life. Be careful with what you do. Whatsoever you do now counts for your future. Please, young girls, don't get discouraged. Ki yonge bene waneno oriat man me Lightray ki yub gi mabejo magen giti kere ken gumiyo net mabikonyo men latien man dong kiet me gwake ki tuo malaria. Dong anchale la diet di ben ano atika waka ma diet tutwal piani yub ma megwa ucher chitum kakare kun bene luba winyo lega ma megwa la tien nyauman fut kometi mayot dak bene lega ma megwa tieni komogak mayot naka ni oe kar ma en benyual ma kome yot dak bene la tien benyuale ma kome yot kuno en bene bimoko tam me weko timman bikuone kulu. Dong ana meta chwal poj ma dit tutwal bon mego magolal ma eno tutte ma tek tutwal menena ni wana wor wote ini duju la bon ayela ikit me facilitation. Timbe ima video ma megwa kun bene wi pe will ka subscribing I channel ma megwa ka chegwa nen pe timu. Timbe bene kero langman kuno poi wi ni amala chen ka che nen wan wakelo gin manyen.